Došli u još jednu emisiju SOS Civice. Uzmite telefone u ruke i pozovite broj koji se nalazi na vašim malim ekranima 060 555 3515. Večeras su sa vama vaše dobro poznate... Zamisli Ceca, ja sam Violeta. Lola. Ćao, ja sam Emma. Jacqueline. Potraži baby. SOS Cice. Ukoliko zovete sa fiksnog telefona, pritisnite taster 1. Ukoliko zovete sa mobilnog telefona, pritisnite taster 2. Ukoliko zovete sa halo govornice, pritisnite taster 3. Ukoliko zovete sa touchscreen telefona, pritisnite taster 4, a ukoliko zovete sa nekog drugog uređaja, molimo vas, ostanite na vezi. Ukoliko mislite da ste umrli i da se nalazite u paralelnom univerzumu, gde se sve nastavlja kao da ste i dalje živi, pritisnite taster 5. Odvalit ću to od kurca. Je ti jasno? Vidjet ćeš kako jebe na vječu, ti jasno? Ostanite sa nama. Ukoliko mislite da umirete i da ćete otići u svet koji ste poslednji put sanjali, pritisnite taravu. Ukoliko vam je pukao kondom tokom nepotrebnog i dosadnog snošaja sa čovekom koji vam se pritom gadi i sumnjate da vam je preneo HIV i da ćete ostati u očima drugih još samo jedan peder kog će pokositi sida jer ga prima u dupe, pritisnite taster 8. Poštovani gledalci, znate šta ovaj zvuk znači. Ekipa kreće na teren. Uzmite telefone u ruke i pozovite broj koji se nalazi na vašim malim ekranima 060 555 3615. Večeras imamo jednu potpuno drugačiju priču. I ova priča ima svoje dve strane.
Vidjet ćete najiskrenije emocije. Vidjet ćete najiskrenije emocije ljudi koji nisu imali hrabrosti da neke stvari urade sami, ali zato smo mi bili tu da im pomognemo. Evo što vas očekuje. Prije 400.000 godina na svijet je stigao novi čovjek. Homo sapiens, naš rođak. Homo sapiens, naš rođak. Homo sapiens, naš rođak. On je prvi predstavnik izvanredne vrste. Gradili su sela i mijenjali okoliš. I uvijek su preživljavali. Čovjek je postao najmoćnije stvorenje u životinjskom carstvu. I ono što je zajedničko za sva ova različita mesta i za sve ove različite ljude jesu njihove životne priče. Priče koje govore o ljubavi i to onoj bezgraničnoj i bezuslovnoj. I naravno, poruka koja je najvažnija, a to je da nam se dobre stvari dešavaju onda kada smo za njih spremni. Jer ovakve priče su uvek dobre. Ja vam želim dug život i dobro zdravlje. Hvala. Da proslavite i dijamantsku svadbu.